artist tam tak te hian an nat na tor thu an thu le hlamangin an puang chuak thina chutiang chuan an nat na le an hliam te ti dam an tum thina ni he me chezai thiam tan hi chuan vandoi thak takin nat na le hliam ten an bo na sa em ani ole Milarte news sa kan lo lo ma che tunjuma hian thir tu ten in ron request tam tak zinga pakhat Demi Lovato chanchin lungchhiatthlak lam kan thir ho don ani Demi Lovato hi American singer, songwriter le actress ani. Disney Channel, musical television film, Camp Rock sangni pariat le atsun somna Camp Rock chu sangni soma changin mi shiat a hlo le zwala. Hemi ma hian naupang television series Barney and Friends sa achang chin bokani. Tuna hian Demi Lovato Harsatna hi $1 million somli velani. Demi Lovato hi talent ne nga tak mayani a. Kumnaw pangte ani changin lemchan thiam ngainat omle du om takani a lemchan khovel mai baka music khovela po talent ani thatsia khovelina sia ani a music career a top 20 langpha la pasari anaya albums copy makta duai tamtak ashal to boka awards tamtak dong to in nomination voice tel akmoto bokani adin hunle ni na hi aphulo titu tamtak anombok Mimal Harsatna tamtak katoka kakum somni pakhat na birthday po midang anglaw takin kalomangai pha ani atia hlotling takin langma sila Demi Lovato hian singnun jin kong bumbau tak maya zo a intina aming anchiat nuwa le amel mi inan chiat ngal mai thai nuwa hian chu chuan buaina top thailo athen jok si ani Mimal Harsatna te chu mimal chawa chiat chi ani lom ni mase Lovato ve thungaro hi chu alar em wangin a Mimal Harsatna te khovel mit hua amachon angai pha ani ka fans te katanan chatna em chu din hun Harsatak ka paltlang lain ka kyanga anom tlat tunkar chhothleng hian kar Harsatak ni ma sela anni hian min support tlata engpo paltlang turin min pui thayani ati ani he artist singnun kongzo hi engtiang chi abum bo nge ani ti shatur chuan ahun masalama kan kirle achulani Demi Lovato hi August ni somni sangkha zakwa somkwa pani khana pianga anu hi Dian de la Garza Naismith ania apa hi Patrick Martin Lovato ani entertaining lam hi athisena abetlatani kanti thayang anu hi Dallas Cowboys cheerleader ni chin ania apa vethung hi musician le engineer ani ated lai chang to khana ma hian thila omtlat ka fanu hi ka manga ema ati du song ani chuan keipo in ka du puingal mai ani ti in apa chuan a soi ma sevan doi thak tak mayin ansung kwa hi an boy ve hle maya Demi Lovato kumni mi vel la kan ilayin anu le pa hi anin chena ano pan lai chang hian Lovato hian thilti thei atum le a kumnga chawani an school pumpui ma a ding chuak ngamin Celine Dion hla My Heart Will Go On asangamani achiamin akmunom tak zet kumsari an in piano a play chana anuwa jingchamper azir le a kumsomani chuan zai mai ba ka alam chin bok heti hun lai hian camera ma ading na hun rem chang a moboka no pang show Barney and Friends a atel ve ani we're best friends like friends should be Demi Lovato hian nasatakin ma son ma se anau pan lai hian an chung ko boy ni chuan achunga tha azar doi maya thil reng hi chan na ya thleng ani ti ring tu nge tak kani ril rulama natna ka machuna ma se kapa po in ril runatna ama chon ve tho pachatak ani thailo pha ani ati ani sangni sompasari khan a documentary Simply Complicated a khan Demi Lovato hian apa hi drug ti chin le zu in chin ani thu asoya thinrim thut le tharum tho mai po aching chin ani ti asoi Demi unaw nu chuan ti hian asoya kano pan lai khan Demi hi ka veng na sa thei ema kapa kha pangai na tom takani ti kalasia ma se zuwa in to chuan midang dai ani chin ati ani hei wang hian afa teril ru ati boy chin le a anwa phei chuan anin kar alat pha tial ani anin kar hlaviau ma se afa teril ru alat ne viau thawa hei hi Lovato hian au pat nuwa soi chuakin damdoi le zuwa athil zon chin kha engtiklai po in kazong ve chin in ken chia acham chu hengte hian ani kha atifam kim tlat achung ko ain athang jok sia aswal thei ema athin chebok si ma se pachatak ni ve adu thawani ati ani Barney and Friends sa Island nuwa le Prison Break episode ta Island nuwa Disney lamin an naluta a he star no pang taknon hi kumkhwa ata nain thak danglam ta ni Disney Channel series As the Ring Bells first season a achang tu no ber ani hlok maya heta chang hian TV movie Camp Rock a achang chhole a heta hian Jonas Brothers tenen an chang hawani
hei hi Disney series dang Sony with a chance in achunchom le a Demi Lovato hian anaw panlai te Disney idol angin mangma se ale lama amimal sing nun chu thunun hlei thei lovin a omani kumsom pasari ani in Sony with a chance series an chantir vel hian Demi Lovato hian cocaine ati der to a camrock chu tor an nei na po hotel room ti chefakin damdoi chikhat adiral ai chin ti shat so ani adiral ka ai chin hotel room kan ti chefak hotel nei tu ten min wawa dancers chen khatte pan na yin thil omzi an zota adiral ka eiwang an pu ni in kasha ati ni Disney hian music le acting akal kop tachin Demi Lovato po zailama a career lian tham takina in chana a album masaber don't forget sanghi pariatami chu Billboard Hot 100 ta lang phakin gold adong hiala akum le a album dang here we go again ti chuakin a hlotling le hle ani US a pakhat na ni in Lovato top 20 single masaber ani alar chak hle a alar chak ang bokin mani in ti chezongin chak takina kalmek pok Sangni Som Khan kumsom pariat mi ni in Lovato hian in enkol turin Jonas Brothers live tour acho sana hun reilo te chungin midang te enton role model ni angaya alain peitok lovin kasia hei hi a dancers zinga pakhat abe thut wangin ani abul ngai om chin te chuan hun enge mokalta achangin anvei hle to a ma se hetiang khop hian damdoi tin sa in a local filler to ani ti anche thiam phabik lo Demi Lovato hian inti chemekin depressions na yin thil a emomal ngai lawa damdoi le zuringot ati chinani heti lai hian ni khata cocaine voitam tak ati chin ni soyani Demi chung tele a management team te anron inrol wata min thutira hetiang hian ikosa thei to lo midang chanpuina imamo mintia ansoi angchuan katitani Timberline Nose Treatment Facility a enkol ni in Demi Lovato hi bipolar natna ve angin enkol ani bok achanga purloi thilti theile lar chak bera in ngai chin mutpo mumumal ngai lo ania achang le zoi engma tipei lo anni le chin kano pante te changin depression hi chu kanai to thi na hi kanga even a thita ila ti in kasong to anu sa chin atia depression le boina to te hi atan chuan ano panlai changin anun phonga bet ve tlatani engwangin nge thim takin thil ka ngai to chin ti ka shelo refek nuwa thil omzia ka she thiam ve chawani ati ni thil sha zaw na hi chakna pakhat ni ma se ani angdin huna chuan nun ati ol sampha chuang lo aril rulam shi sel lo na hi he star hian ni tingin abe angai chinani sangni som pakhat khan Demi Lovato hian ain enkol na achwa san khan a publicist chuan na thar achor no to ni in asoya ma se relote nuwa angai ang bokina omle adin hun hi mipuite shat lo turin kum khaton anjep tlatani enkol na treatment la zo to te omna a da le ania hei hi anon hluya akir le to lo na turatan ni om takinan lantira ma se atak taka chuan a management ten he star hi ama le ama inti chezel lawa chanchwa andu wangani Lovato hian changni som pasari a documentary a khan har film taka omin Demi Lovato chaktakina dingtlat ti chungchanga interview na sangni som pahnia an nei lai po khan cocaine ati reng thu asoi chuakani heti hun lai hian voitam tak a overdose te utheilea ama nun na atan po hlawom takani karei ka overdose aniang tia kai ngai to chin lai kha kalasia atia van nei thak takin har film te enkol na sober living facility a omna hian omze thui takana yani kumdon midang shat lava abe nuwa atana chatak tur ti dan thara amutswaka alar belzel album 30 chwakin the X Factor judge ani bok midang tin an siat mi alo chu judge ani lai khan sober apartment treatment na zo to te an enkol chunjom na a roommate nein a oma ati tur big roman sak felvek ni in cell phones po anei lo thachwak le tur hian theito pin ti takzitina beini ti in the X Factor judge Simon Cowell John asoyini sangni som pasari a documentary a khan Lovato hian atil eidan mumal lo takin ati boy rangani ti asoya sangni som pariat thleng khachuan atil ti chinte alaban san ve char thei ma se kum khat don a ngei to nuwa po voi khat ti swal zo wangin anun ngaya akir le a juni som ni pakhat sangni som pariat khan Demi Lovato hian a fence te nena anun ngaya akir le ta ti apuang ta topa chiang takin shilo ma se hemi chungchang hi ahlathar sobara khan chiang takin asha theyani hemi nu thakat bela le stage a sober hlathu a thengil nu loka opioid overdose wangin damdo ina da lu ani damdo ina hian karni chunga omnuwa rehapa alut le ani sangni som pakwa khan Demi Lovato hian waisen takin interview na a anun hluya alet le chanchin asoi ve theita heta hian ama ainjing tok to in aril ruput pangpo adik mel le to ani
ama in mangai na self love po atui pui to hle a sang ni somnia po her film chatakina oma lemchan lama kir le in tin ahlathar anyone offense chetan ati chuak bok Demi Lovato hian 62nd annual Grammy Awards a perform boka fakpo allo hle ni heba ka hian Super Bowl a American namla Star Spangled Banner asa a ane so khop mai Lovato hian kong thui tak zo tur alaneya tin vok te ashil danin mishing ni lo om taka hi kaning to hetiang hian kati to don lo be sham tu ka mu champion ero ani lo beitu ani ka mu ni ama a engchau na po ma chon tur om se beitu turani ka mu atia athu afing re khop mai thatakin tuang takin ashing nun kong zo lo mam zel to selati hi keini du thu sam po ani e Milarte News hi ilaula subscribe vela upal ani ilo chuan please in milo subscribe sak vela Milarte News partner zo pro channel po hi lo subscribe telin ilo clear ve chin don nia